जति पनि ग्लारी है देश विदेश री जुन ग्लारी रंग dan siasiman yang da sansion mula ciasion mula bisam yang ni gikken siam da siman yang la परमेश्वर दा भइगोला बल लागिरी परमेश्वर दा प्रशंसा yang la जम्मन स्तुति प्रशंसा गर्दै काम आराधना ला बल लागिरी चुरी yang ni तयार त सिजन बला मला तला चुदिरी yang ni तिनीला जम्मन चु गेताङ परमेश्वरलाई छ्यारी yang ni चोलगे अनि साँच्चै नै परमेश्वरलाई आत्मा से yang da रोला सुगै बिबन yang ni परमेश्वरिन भरोसा थानबान परमेश्वरिन भर परब तापन परमेश्वर दा yang si अनुमति रे है त ल सुरु प्रार्थना yang ni जम्मन नेक्सी लागि फेको धन्यवाद स्वर्गरी दान्छाबा यांगला जमन भन्दा ग्रेन परमेश्वर आबा रंगदा प्रशंसदा गए मोइगदा गए तिक्दे बिसम रंग सिंह अनि दुगदा अब त दिन दोना साच्चै नै गन्न गेताङरी गन्न सेवारी गन्न पेशारी गन्न यात्रा जम्मन जम्मन गेताङरी प्रभु रंग सिंह गन्दा रोल स्युजी गन्दा साच्चै नै सहायता लस्युजी रंगला थे प्रभु साच्चै जम्मन भन्दा थे ग्रेन दयाला लागिरी अनुग्रहला लागिरी वास्तवला लागिरी प्रभु रंगदा जय जयकार प्रशंसदा गए तिक्दे बिसम जु निबा दिन रिकार लानन प्रभु याखरी प्रभु जो ग्रेन नाम दाइबिसलामा भालबाडी लानन खाजी प्रभु कति मिदुगसी रंगला आफन्द कति गुमाबलजी कति से रंगला झा कति से रंगला आपामा गुमाबलाबन लजी प्रभु आबा साच्चै नै रंगला अनुग्रह जा जम्बन्दा रंगसे प्रशस्तम थान्सुगो प्रभु थान्सुगो अनि मान्छे चोते जेन अनुमान लबरी खामला कि चु जम्बन घेता रंगसे ताना लस्युजी प्रभु आबा रंगसे तापुङजी रंगला इच्छा रंगला उद्देश्य रिताबा मला जम्बन से धन्यवाद मला तिनीलाई जो जम्मन गेदाङ रंगला छ्यारिङ गन्छ चोलबन रंगला आत्मा सिंगन्दा रोल सुको बेन गन्छ रंग थोरी भंगलीला रंग थोरी सहायता रिला रंग सिंगन्दा रोल सुको सूर्यन से ठुम्बा दिन्दोना प्रभु दुई दोना रंग सिंगन्दा गुमुरी गेल सुको रंगला उपस्थिति प्रभु गन्देन छम थान्सुको बेन गन्छ प्रार्थना होला येशू ख्रीष्टलाई छानरी आमेन तला चुदिरी याङनी 8 नम्बर ला तामाङ बजन्दा यानी जमन डिसी गए होला जमन डिसी यानी जमन डिसी गए है त ल Taganida tena lai manasi. Aidi pachutam. Taganida tena lai manasi. Sambalang yulu bala lagi bala yala bali. Engalam babda kuba. Sambolila. Sambana yulu bala lagi ni bala gyala maunubari engala babda krubari tambulingla korlori wagin jima Yesusi nangada charjuni pinabari wagin jima Yesusi nangada charjuni pinabari Sabugoli jujali nananga dai tamagi galai manaji rangni de jabuno chisinam jabu sangyuru thai manaji dai te basutam dangani tena lai manaji dai te basutam dangani tena lai manaji Bakiwari Yesula sangyuru tumdanasi Engasi biswasala sami Simri sandi yang kamala Pire makina bakiwari Yesula sangyuru tumdanasi Engasi biswasala sami Simri sandi yang kamala
తాగునిది జమును చేసినం जब संग्युरु ठाइमानजी दैदेव चुदम रगनित थेन लाई मानजी दैदेव चुदम रगनित थेन लाई मानजी भजन ज्ञान यहाँलाई परमेश्वर दा मैगो दागाई साँच्चै चाहिँ वाइसे सुङमा रंगन जम्मन हिडबला लागिरी थारबला ग्यालम उनबारी है तिनी जम्मन मिगदुगला पापला पापदा खुबला लागि चाहिँ झमलिङला खोरलोरी प्रभु यीशु ख्रीष्ट के अकिन्ची वइना हालेलुया कि तिग्दा बिसाम जम्मन मिसे थारबा यांगाई जम्मन मिसे थे जुगजुगला लुइदा उपभोग लबरी खम गए जम्मन मिसे परमेश्वरला थे सितरी यांगबा अनुग्रहला वरदान ज्ञाम यांगबा थे उधार थारबदा यांगाई थे मोलमदा किनबरी यांगाई बिसमान परमेश्वर से जो झमलिङदा लानन दयालसिसी रंगला जादा पुइखा इन्ना हालेलुया तिनी रंगसे ngai yangse जम्मासिने विश्वास लजियो बिसम यांगला सेमरी परमेश्वर से थे शान्ति ता दोनबारी खमला हालेलुया तर विश्वास लदुजी हालेलुया प्रभु मैको दगाई छु भजन ज्ञाम ने साच्चै नै दोषी नन फेपका यानी अर्को भजन दुगदनन यानी जम्मन दिक्सी गय है त चुदिरी यानी जम्मन दिक्सी मनमी प्रभु येशू द थानमाला मुला चुंगाला सेमनंगरी विवा छु भजन दनन गय है त Tanbala mula sungala simnangri Plaisela ariwi sulatevajan Sungala jindagiri Hallelujah Tagai Jingada dosina aja sai tilai duan aringana tilai duan aringana parmeshwarla bolamse cholangada parmeshwarla bolamse cholangada Jambuling-ari ngagi cinta say Oh lani didi singada yal nono apin say Su jambuling-ari ngagi cinta say Tilai dungan aringana Tilai dungan aringana Parmeshwarla molamase cholangada Parmeshwarla molamase cholangada Prabhu Yeshu da thanbala mula sungala simnang
랭겸 저 외겸 사천에 달라주들이 양라 परमेश्वरदा अझै पनि यहाँलाई सेमेन छिन् वाइगुदुगोबान स्तुति लाभान प्रशंसा लाभान यहाँलाई परमेश्वरदा अझै पनि सेमेन चाहिँ परमेश्वरदा आराधनालाई है त्यही विषयमा आराधनालाई योग्य चाहिँ यहाँलाई परमेश्वर हिन्न त्यता बेलामा तिनी राङ्नी जति पनि यहाँदा अनलाइन दि सान्सिवन मला चियासिवन मला साँच्चै नै यहाँलाई पेजदा फलोला सिवन मुला विषम राङ्नी लानन टेनमा मला परमेश्वर से राङ्नी द लानन मलम दन्सिगै अझै पनि है यहाँना जति पनि ग्लारी यहाँ दान्छावन मला है थेग्याम यानी परमेश्वरलाई छान्रे जसरी यहाँ चिरु रूपतावन आराधना लावा अनि प्रशंसा लावा स्तुति परमेश्वरलाई मैगो लावा गेताङ यहाँ लावन मला साँच्चै नै अझै पनि फेको यहाँलाई चु सेमेन चाहिँ परमेश्वरदा धन्यवाद अनि प्रशंसा मैगो फुल्के चुदेरी यहाँ साँच्चै नै 111 नम्बरला भजन दानन गोबान साँच्चै नै परमेश्वरदा अनि मैगो अनि प्रशंसालाई अनि चु वाइगोबान परमेश्वरदा आराधना फुल्के है त चु झम्बलिङ्गरी खाल्छन् लबरिया खम्बा माया येशूसे लजिगादा खाल्छन् पिनबरिया खम्बा शान्ति दिन आनन्द येशूसे पिन्जिगादा हालेलुया साँच्चै नै चु वाइसे सुङमा राख्नन् चु झम्बलिङ्गरी साँच्चै नै मिसी शान्ति याङबरी है सयौं पल्ट मिसे प्रयास लाभमुला दला लजिदाला है राङसी सयौं पल्ट प्रयास लाभन मुलदाला गाई खारुङ सिंगला जीवन उन्नति ताना लखमला गाई खारुङ सिंगा जा है अर्गुमी भन्दा धनी धो खामला बिबा यानी ते शान्ति सुख चैन विभिन्न खालमा माइमुल तर येशू ख्रीष्ट थेरङमा खालला शान्ति दोनबा बिबा जाइन तर याङला नाइबा सेमदा याङला थिबा सेमदा याङला आशा विहीनता बा सेमदुगुदा है याङला आशा छोन्बो आधोबा थेरङमा खालला लैरिजा थेरङमा खाला सेमरिजा येशू ख्रीष्ट छोन्बो आशा जा तिनी थे माया थे दया याङसी अनुभव लाबरी खामला येशूरी विश्वास लजियो बिसम हालेलुया याङदा मिसे हेला लाबा मुला दला है गदम खाल्छिन माया आलाबा गदा खाल्छिन वास्ता आलाबा बिसेमान याङसी मानबा थेरङबा ngamba मुला बिसम तिनी येशू ख्रीष्ट याङदा थे शान्ति थे आनन्द थे माया लसियो बला मुला हालेलुया परमेश्वरदा लाना नाम तुई दगै फेपकौ yang papla gyori kyalchi jiba dirinon yesu ख्रीष्ट साँच्चै नै राङला का बगबलसिमान मे थे क्रुसरी शिशुजी है तिनी थे पाप ग्याम याङदा तोर फेन लसियुजी याङदा तोर छेङसुजी तिनी थे पापला थे कालजा है शिशिजिन मामुला थेजा जा येशू ख्रीष्ट दास डाबा थेजा ब्रेबा मुला तिनी येशूसे ते जम्मन पापला शासन दा शक्ति दा जम्मन दा येशूसे दासी जिनमा मुला तेता बेलामा फेपकौ याङला चुसेमेन्जे येशूदा साँच्चै नै परमेश्वर दा तुजेसे फुल्के है दा Baria gambar sandidin ananda Yesus binjingada Zambuliri hancin labaria gambar maya Yesus binjingada Kalcin bin baria gambar sandidin ananda Yesus binjingada Mulatu ngala semyanse Tute mulatu ngala semyanse Papa giri kalba muba Jesus siasi binji ngala
abla kola manchi jahilin gata kraba kamuba Yesudang wasit mandiri jahilin asam diri cimuba Rangko abla kola manchi jahilin gata kraba kamuba Krala Ato kau kola bisinam Yesus ngay dingada Krala Ato kau kola bisinam Yesus ngay dingada Oh Yesus ngay dingada Kalsin labari akan mamaya Yesus elajingada Kalsin Pinbari akan ma Sandi din ananda Yesus ebinjingada Tujici Mula chu Gala semyanse Tujici mula chu Gala semyanse Tujici mula chu Gala semyanse Oh Prabhu Abba साँच्चै नै रङ्ग तुझे मुला नन्न तु सेमेन्चे रङ्ग भइगो फुल्ला रङ्ग जेजेका रङ्ग जेके तुझे मुला प्रभु धन्यवाद मुला ओ प्रभु अब रङसे गन्दा जम्बलिङला बन्दन ग्रेन दया उन्सुजी रङसे गन्दा लानन प्रभु दया उन्सुजी रङला सिद्धैला ते अनुग्रहला वरदान ज्ञान दिने मान्छे रङ थोरी विश्वास लबसनामा ते विश्वास ज्ञान हारबा याङमा मुला प्रभु आबा रङ्ग धन्यवाद मुला प्रभु आबा रङ्ग तुझे से तागाई प्रभु खालछेन गन्दा पिनबारे आखम्बा ओ ती शान्ति आनुबा खालछेन गन्दा उनबारे आखम्बा ते सत्यला जुनी सत्यला ग्यालाम तिनी रङसे गन्दा उनबाला मुला रङसे गन्दा दोन्मा मुला ती रङसे बच्चा दोन्मा मुला गानोन सत्य ला ग्यालामी ना गानोन जुनी पिनबा परमेश्वर इन्ना बिचमा रङसे सुनमा मुला जुन से गन्दा विश्वास लाला थे सोला थे खैमै सिसेला आनि बिचमा रङसे छोन्बो रङला कबुल बिको वचन रङसे घोषणा लसिबाला मला प्रभाव तिनी साँच्चै नै छु जम्बलिङरी भन्दा खालछिन वास्ता खालछिन भन्दा माया आलसिनन्ता पनि तिनी राङला थे अनन्त दोना तोबा प्रभु अनन्त दोना जुग जुग दोना टिबा थे अनुग्रहला प्रभु दया ज्ञान ते मोलम से गन्दा साँच्चै नै दया लाभा मुला गन्दा शान्ति आनन्द गन सेमरी दोनमा मला प्रभाव धन्यवाद मुला मन थिबा सेम गन्दा रङसे थुइसी बिन्द मला शैतान ना बन्धन ज्ञान गन्दा छुटकारा स्वतन्त्र लसिबाला मुला प्रभाव ओ प्रभाव गन्ना आशा विहीन तबा ते आशा गदेदा रङसे छोन्बो धोन लाभा मुला जीवित लाभा मुला प्रभाव धन्यवाद मुला प्रभाव साँच्चै नै रङदा प्रशंसा दगाई मनि प्रभु साँच्चै नै यागरगे प्रभु प्राङ्बो आपला कोला बिसमा मनि राशि चिबा बुबा तर तिनी रङ परमेश्वर से रङला जा जम्मन बन्दा ओ प्रभु ग्रेन फिक्बो साँच्चै नै प्रभु जम्मन बन्दा ते मूल्यवान धन जा येशू ख्रीष्ट गन्न लागि रङसे दोन सुजी प्रभाव ताकि येशू ख्रीष्ट रिङनी धनी मुला प्रभाव साँच्चै नै थे धन जा यारी भौतिक रूपले आरेसनता पनि यारी आत्मिक रूपले प्रभाव साँच्चै नै तिनी रङदा मान्छे स्याप पछिला मगरी धनी रङ थोरी तामा मला प्रभाव धन्यवाद मुला साँच्चै नै रङसे सुंजिगे साँच्चै नै नै एनी गदेला मी सदन मी ग्यामला ताइबा थे मिक्ली सदन लागिरी फ्यासी पिन्छला मुला एनी गदेला गुंग्याम पाप से लाबासिलामा थे शिवा थे काल थे त सदन लगाए ग्लोंसी जिनमा मुला बिसमा मान्छे प्रभु सुङमा मला प्रभाव धन्यवाद तगै रङ प्रशंसा तगै जय जयकार तगै निलाचु मुन दिन रङसिङ गन्न लागिरी धनमा मुला प्रभाव जति पनि वाइ स्तुति प्रशंसा गन्छे रङला छान्ने कोबा मुला रङदा मोइगो लाबा मुला जुजमन गे तंग्याम रङदा आराधना तगै प्रभाव साँच्चै नै रङदा जय जयकार प्रशंसा तगै धन्यवाद मुला जमन प्रशंसा मोइगो आदर भक्ति इज्जत मान आराधना रङ परमेश्वर रिङ गन्छे चोल्ला रङ पवित्र आत्माला शक्ति रे येशू ख्रीष्ट क्याम रङ परमेश्वर जो पिता पुत्र पवित्र आत्माला परमेश्वर इन्ना सदन सदन रङदा तगै येशू ख्रीष्टला छन्री आमेन साँच्चै नै प्रभुदा मोइगो दगै है यसै आराधना अनि प्रशंसा
양시 예수다 에 परमेश्वर다 양시 러시진바 몰라 달라 주디리 양이 다렘 परमेश्वरला छोन्बो वचन सानबादुई तसी जिनमा मुला अनि साँच्चै नै परमेश्वरला छोन्बो वचन सानबाला लागिरी याङला पास्टर रुबेना स्याङ याङला गुङरी तिनीला बक्ता तयारी तसी जिनमा मुला बिबा याङसी है आशालाबा मुला अनि साँच्चै नै थेबन्दाङ्गा छ यानी परमेश्वरला वचन सानबाला लागिरी अनि परमेश्वरला वचन सान सुङसुबा जाला लागिरी परमेश्वरलाई आत्मा से शक्तिशाली रूपले थे प्रेरणा थे वचन प्रकाश याङला गुङ्री ठाम्बला लागिरी है छरपला लागिरी परमेश्वर आत्मा सेन रोल सुगे बिहान यानी प्रार्थना लागि है त तुनबारी धन्यवाद मलाई स्वर्गरी दान्छ अब याङला परमेश्वर अब रंगला जे जे कार त गई दारेमला दुईरी रंगला छोन्बो वचन कि रंगसी सुङमा कि रंगला बचन जा छोन्बो इन्ना क्रियारिलो नख्रु नंगला टंगनन थिसी वार पार छेडपला ला बिसिमन रंगला बचन सुङमला जुन बचन सुङमला लागिरि रंगला ज तयार तसी जुन मन मला पवित्र आत्माला शक्तिरी पवित्र आत्माला प्रेरणारी बिबचु बचन रंगलान थे प्रभु सच नै थे अर्थरी रंगलान थे सच नै सत्यतारी घोषणा ला सुबला लागिरि रंगला ज्यादा रंगसे भङ रंगला ज्यादा रंगसे शक्ति रंगसे सच नै थे प्रकाश रंगसे दोनसुगु ताकि रंगला बचन सानसियुबा जति पनि रंगला जाजामे गदे रंगला जाति गदे रंगला मी गदे जुरी मुला अनलाइन डी झुमरी याङसी सानसियुबन मुला जम्मनला सेमरी रंगला थे सत्यता रंगला दया रंगला अनुग्रह ता जन्म तान लसुगु ताकि थे बचन सानबन रंग परमेश्वर जम्मन बन्दा सर्वशक्तिमान परमेश्वर इन्ना बिबताम था दाबरी खम गई धन्यवाद रंगला ज्यादा रंगसी तयार लसुबा मला प्रभु साँच्चै नै रंगनी तयार तसिन मला रंगला बचन सानबन लागिरी रंगसे अनुग्रह रंगसे अभिषेक लसुगु बिहान मचे प्रार्थना ला येशू ख्रिस्टला छनरी आमेन तला छु दुई धन्देला दुई धर्म परमेश्वरला छुन्म वचन सन्माला दुई तसी जिन बसिलामा याङला गुङरी तिनला वचन बसिमन फेपकासिवन मुला याङला पास्टर रुबेन आशङ साँच्चै नै छु दुई याङला आशङदा दोनमन मुला तला याङनी याङला डिजिटल ताली रंगसे रापसियु खमला याङला आशङदा स्वागत लगे धन्यवाद मलाई हामीदा जमना सेमला दिन समय कोनो बिबार कोनो दा बस साबा लागि दा तिनो मलाई सांगिर वचन अनि जमन हामीलाई पासावा आमा जमनदन हामीलाई मेहमान गुदा जमनदन ख्रिस्टला छाने जमनदन जय मसिमला यापला है हामी जमन सिसिनम बजा थाइवा लागि दिनिगे बदन बास खामला सुसमाचार एउनला मै Bila suri ngai 42 sanche turi me bas kamala 47 hai sara sarjani to nang ba amla unba batan suba sanche yang la semre thus kam gai ra dili bisame prabhu se lana yang da mai la amla yang se yang da mai la basilama yang irin li rupta kamamla yang gikse gikta maila gikse gikta maila se prem la se biamlai नेपाली गाम से हैन जा yang se prem la ba problem maya ho yang se tilo dona maila hamba remba rangla roram rangla yujale nale murda khale maila da ba khale ngose da ba biba hai tara prabhu se yang da sina laji gona laji tara prabhu se yang la sem la mi chong se ji जा yang se gikta maila ba yang da sem da bi prabhu se yang la sem la mi athong de don de yang se khale ne maila hamalai mi se de tin la se je la se tara pani mai bibati jao mi da thare haina prem bibati ko ra helam hiri yang se do go do bai ra aneba mala imla batan ngala mi chang masinga da bi ma thio Eri boring ise tini gawai bas khabe bibatam namaro ra ni nga tumba batan ga bas khamala tini chu batan than sinam na boring da dola te boring shubam lagi are ane dola ra nga batan ada ji churi pang mulai dusta ka santan bima chai tilja bima chai athe bai
थेन्दुको चाहिँ अलि खै शैतानलाई चाहिँ ताम थियो भाइ शैतान दुको चाहिँ पाङमा ताम देवा थियो तर शैतान बुवा थिएन तिको थिएन थाहा नहारे होइन शैतान चाहिँ खाले त ज्ञातलापछि विवाद थिएन थाहा नहारे तर तिले चाहिँ वचन आथेवा बिमम थिए कारण थिए चाहिँ म होइन थिए चाहिँ म यहाँ चाहिँ कतै राङबा वचन थाइन लाबा राङलाई रोराम्दा जोजाले नादे थाइन लाबा तर तिले आथेवा त तिले थिए नि बोमा हाम्बा बिमम थिएन सेमरी चाहिँ शैतान चाहिँ घ्यार लाबा मलाई है शैतान चाहिँ प्रभुलाई वचन आथेकै विषयमा चाहिँ थिएनला सेमरी चाहिँ थिएन सेमला मी जा बन्द लास्मी मलाई दोस्रो गुरुन्ती बिला बेरी बे विषयमा बेलाम फेरि यहाँसँग सरसर पढ्लास्टम यहाँ बोला र यसुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो परमेश्वर तिमीहरूका पिता हुँदो हो त तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्ने थियो किनभने म परमेश्वरबाट निस्किआएँ म आफ्नै इच्छाले आएको होइन तर उहाँले मलाई पठाउनु भयो आमेन है परमेश्वर चाहिँ गदै पिताजी राङदुको त जमन पिताजी है सा जमदिरी yang तिला दोना संसारी म बथ्यो र yang संसारी मुसा पनि यangला संसार रीति थिति यादा है yang लासु दुसमान लाबा लासखावन लाबाला है yang मिदु जमन जा yangला मेमिदु खुसी लासी बाबाला yang चाहिँ तेन सिखावाला मान सिखावाला yang हैन लासखावाला तर तेजा yang चाहिँ लामा लासा लुसा दुगु दमन तेनमा yang चाहिँ हत्ती हरन तासिनम चाहिँ yang चाहिँ प्राण तासि चाहिँ yang ब्लाफ सिनम चाहिँ yang तिगै लाखम बताजी हैन यङलाई नोर्ग्यान छ नै आकोइ बताजी तिगै चाहिँ आकोइ बताजी तेज लामखेरि yang चाहिँ खाले जा दुख yang मखेरि ओतेखेर ज यङला ओतेखेर yang चाहिँ सेमरी डान्जी ngay चाहिँ सते चाहिँ खान मलाई त मैं सत्य खान माइदो बता ठीक बिदो बंगा ठीक लादो बा विवाजा प्रभु से ओते खेरा त्यो दुखारी हैन त्यो कष्टरी समस्यारी जा प्रभु यहाँला मिठोङ सिपिन्जी ज मिठोङ मान्छे चाहिँ साच्चै नै प्रभु त मुसे त पछि नै विश्वास लादा पछि नै प्रभु त नै पछप लादा पछि नै स्यासँग मिदो पछि र रङला रोरम थेब्री देखसिना नै स्या लादा पछि बिबे यहाँला सेमरे ताजी है जबसम्म यङला सेमला मी आठोङ दे दोना यङ से प्रभु त मुआ सेमला है प्रभु से तिले बिमला एन्दुको से ngada चुरी मुला थेरी मुला बिसेनले एन्से माइला तर एन्दुकोला घुमुरी मुला एन्दुकोला सेमरी मुला बिस्बा मुला है भले गोरन्तिला सोमला थेरी सोररी बिमला एनी चाहिँ परमेश्वरलाई मन्दिर हिँड्न बिस्बा मुला है प्रभु से एनी चाहिँ परमेश्वर मन्दिर हो तर एना मन्दिर से एना खोबा सांगमो होइन फेरि जंगा शिवा विष्णुम चाहिँ प्रभु शिवाङमला जम प्रभु yang खान माय बताइ yang खाने आमै खाने माइसी आसेमला प्रभु त खाने मुंगेर खाने मन्दिर के न्यु जाँदा नि ए मन्दिर जातिले जा थे मिसे सिंह मला मन्दिर हो हैन सिंहला मन्दिर अब थे हैन सिमेला जो तिकदिला दिम जो सोसिनम जै मन्दिर सोसिनम फेरि सोममला फेरि तर फेरि चाहिँ तिगे हाम्रा मलाई यहाँ चाहिँ फेरि तिगे हाम्रा मलाई तर तिले जाबे मलाई प्रभु सियांदा ngasa enla sem nangani mala ma enla sem nangani mala ensa amaigo bakari kenang en kelmar amaigo tar enda gula enla sem nangani mala nga the tamasila me enanga surak chimba endanga gyamun ba bishnamte प्रभु से पाङ मला मलाई प्रभु से पाङ मला जबसम्म ढ्याङदा प्रभु से याङदा किनजी जब प्रभु से याङदा किन मान्छे चाहिँ याङदा जमन चाहिँ ज्ञान बुद्धि पिन्जी जमन्दा संसारला सुन्दुसा मांगुन्दुको राजेवे आतेनको फेजा आयागो इनी या सिनम चाहिँ यनी आइनु संसार या आदोगो इनी विष्णम त प्रभु से कदे लाना याङदा पाङ मलाई कदे रंग पाङ मला तिले दुष्टको सन्तान तिले चोरी दियो मलाई सुसमाचारलाई 8 लाख 31 बिमला आब्रामको सन्तान विष्णम चोरी 41 जना उनी मलाई पाङ मला म थियो है 41 जना उनी पाङ मला मै तर तिनीलाई चाहिँ सुसमाचार 8 लाख हैन ब्रेलान चाहिँ चोरी 42 पतान चोरी नै बाबालाई मलाई राङ दुगुला गुमुरी है र तिले बिमला दुष्टको सन्तान यसुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो परमेश्वर तिमीहरूका पिता हुँदो हो त तिमीहरूले
तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्ने थियो किनभने म परमेश्वरबाट निस्किआएँ म आफ्नै इच्छाले आएको होइन तर उहाँले मलाई पठाउनु भयो हालेलुया परमेश्वर चाहिँ 양다 पिथादी है परमेश्वर तोङदा मुला दा तर प्रभु परमेश्वर चाहिँ 양다 चाहिँ किनबाट मुला 양다 है प्रेरित पावलदा हैन जम्मादन बोला मुला प्रभु चाहिँ हैन प्रभु चाहिँ अभिषेक लाभा मुला 양다 जम्मादन अभिषेक लाभा मुला अगुवा लिडर एल्डर डिकन दुगु जम्मादा अभिषेक लाभा मुला जो ज्ञात लाउ बिसिन चाहिँ हैन जो राङला रोरामला लागि एनी च्याको विषयमा बिमला है आफ्नो बगलको हेरचाह गरेर बिमला है आफ्नो बगलको हेरचाह गरेर बिमला राङला बगल त च्यादोजी अनि राङला बगल चाहिँ तिला ताबन मलाई खान सेवन मलाई टिक्ला बन मलाई दुख बिर्म लागि जावन लागि खात मलाई बिसी yang चाहिँ हप्ता हप्ता yang स्यासँग तिरी yang सेवा अनि yang वचन बिनबा वचन थाइन लाबा गुण लाबा yang अगुवा लिडर दुगला यहाँलाई ज्ञात हो अनि yang चाहिँ प्रभुलाई गोठालो है yang चाहिँ प्रभुलाई गोठालो दुगो yang र yang मण्डलीलाई yang गोठाला अगुवा दुगो त्यसलाई फेरि yang अगुवा ता मान्छे yang चाहिँ मण्डलीले च्यातो भाइ मण्डलीले च्यातो भा त्यसलाई फेरि बिमार उहाँलाई पठाउनु भयो बिमला उहाँले मलाई पठाउनु भयो जवानशीला मैले सुरी मैले भनेको तिमीहरू किन बुझ्दैनौ किनभने तिमीहरूले मेरो वचन सुन्न सक्दैनौ हालेलुया तिले बेसिम थेन्दे उसे वचन आथे मला थेबर आंगिन मला थेन्दा जति थाना लाउ गोन लाउ सेन लाउ तर थे गुसे आथे मला आगु मला थेन्दुगला सिमदा सेमला मिजा बन्द लामा मला जा थेला यङसे जति थाना लाउ गोन लाउ सेन लाउ थेदुदा वामगो हैन तर पनि थेन्से आथे मला आगु मला किन मेरो त समय नै आएको छैन बिमला मेरो बेलै भएको छैन मेरो त आफ्नो आफन्त छ अनि मलाई त मन पर्छ नि मलाई त नादम ताङ मलाई नि त नादम स्याउमा प्रभु ताङ मलाई गा स्याउ नि मनि मान मलाई तर ngala अब आमसे आफिन मलाई ngala जो जाले सिंह आफिन मलाई नादा क्रिम मलाई बिमला सागो त थेजा तिले त बिमला चाहिँ त्यो बन्द हो त्यो चाहिँ है बन्द शैतान चाहिँ बन्द लाबला थेबर आफिन बा निबर आफिन बा हैन प्रभुलाई नाम छ थेबर आफिन बा होस्पा त्यो शैतानलाई शक्ति मलाई तर शैतानलाई शक्ति के हमसे यांदा दास सिनम प्रभुजी यांदा दे बामला प्रभुला राज्यरी है प्रभुले हिल्ली यांदा बाबमला शैतान चाहिँ दासिनम तिले त बिमला सुसमाचार युना सुसमाचारला स्वरला तेतिसरी बिमला मैले संसार दंग दाबमला बिसनम प्रभुजी बिमला मैले संसारले जितेको छु बिमला प्रभुजी अरु खाजे बसे आटानी कसैले पनि जित्नु भएन संसारलाई उनीहरूले अझ धेरै अझ भगवान आए ईश्वर आए परमेश्वर आए धेरै आए त्यस्ता ईश्वर भन्नेहरू तर उनीहरूले केही पनि गर्नु भएन उनीहरूले आफ्नै मात्रै वास्ता गरे आफ्नो मात्रै फिक्री गरे आफ्नो मात्रै अनि यो गर्नुभयो उनीहरूले तर उनीहरूले केही गर्नु भएन तर एउटै मात्रै ईश्वरीय घिक्जा ईश्वरीय प्रभु आपसे पिठा जो सा जमनेरी छु साइली yang zaman papira lagi ja Yesus Kristus पिठा दिदा Yesus Kristus पिठ कासिनम yang da dei छुटकारा पिन्छ yang da स्वतन्त्र पिन्छ प्रभु से yang da हैन विभिन्न कष्ट हुन्छ विभिन्न समस्या हमसे yang da ता छैन प्रभु से yang da स्वतन्त्र प्रभुलाई राज्य yang da बाबा मलाई बाबालाई मलाई फेलाम yang चाहिँ एकदम प्रभुले ताङदो मलाई yang खुसी दादा मलाई एदा जा समस्या गई जस्तो त गई तर यिनी प्रभुले यिनी खुसी दाउ यिनी ताङ्गो विष्णु बिमला प्रभु से यिनी ताङ्गो तिमीहरू अब तिमी संसारको होइनौ तिमीहरू परमेश्वरको राज्यको सन्तान हौ त्यसरी तिमीहरू रमाउ उफ्र खुसी हो विष्णु प्रभु से पाङ मलाई है yang खुसी तातो मलाई yang त तिले समस्या हामीलाई दिला जा विभिन्न प्रकार हामीलाई तर यहाँ प्रार्थना सिधोजी प्रार्थना लादोजी तिला जा मतिला छला छरी बिमला गुप्त कोठा भित्र पसेर ढोका थुनेर गुप्तमा हुने पितासँग प्रार्थना गर विष्णु प्रभु से पाउँला मति छला छरी है गुप्तमा हुने पितासँग प्रार्थना गर र पिताले तिमीहरूको प्रार्थना सुन्नेछ विष्णु प्रभु से बिमला तेजा yang से थाइदबा गोदबा जा मिसे yang से प्रार्थना लावा
theba lasinam mira disturb lava se lasinam yang si prat lava ajemala tar yang mrab dung sinam kota nang wang sinam dai yang se prat ri la do ji prabhu then lengmo salva lagi yang se dukha tila jamula yang se prabhu then lengmo salva lagi jai yang एकदम गुप्त कोठरी वङ सिनम yang se prat la do ji jai yang la prat na prabhu si themala jai prabhu si utar bin mala yang la utar ja prat utar जातिले खातिर मैले कति प्रार्थना गरेर पनि मलाई किन उद्धार हुँदैन म किन जाति हुँदैन कि मलाई तर जाति हुनु नहुनु प्रभुको महिमा हो हालेलुया प्रभुको महिमा हो है र 44 पदमा मलाई तिमीहरू आफ्नो पिता दियाबलस गाउँ र तिमीहरूका पिताको इच्छा पूरा गर्ने तिमीहरूको संकल्प छ त्यो त सुरदेखि नै हत्यारे थियो र हत्यारे थियो र सत्यसँग त्यसलाई केही वास्ता छैन किनभने त्यसमा केही सत्य छैन जब त्यसले झुटा बोल्दछ त्यो आफ्नै स्वभाव अनुसार बोल्दछ किनभने त्यो झुटा हो र झुटाको पिता हो विश्राम छोरी बाहुमला 44 बादमा अनि झुटाको पिता भए पश्चात चाहिँ उनी किनभने हाम्रो कुरा सुन्दैन है उनी वास्ता गर्दैन उनी वास्ता गर्दैन उनी है अनि गर्दाखेरि मान्छेले त्यो वास्ता गर्दैन किनभने संसारमा भएका मानिसहरू जति पनि छ मिदुको मलाई धेर न मलाई तर थिए मलाई आगो मलाई तर तेरे कुनो समय खाम कुनो थेदुको सेने यांगला चाहिँ आजे कुरो प्रार्थना हो है यांगला रो रामला जुजाले नाना बुदुको कादेचा खाबारे प्रभु खाबारे थेदु थेन लागि अनि प्रार्थनालाई सितला सीमा चाहिँ तेरे कुनो थाइला बोलाछ प्रभु से उतार पिनला अनि ओतिखेर चाहिँ रङ दुसे कतै प्रार्थना चाहिँ नने खाजे तेरे कुनो चाहिँ नने खाजे विवता मलाई थेदुको से है म पनि आए बिस्बे मलाई तर यांगला प्रार्थना थिए म तेरे कुनो प्रभु से उतार पिनला जा उतार पिनमा चाहिँ yang प्रभुले खादो मलाई प्रभुले खासिन फेरि yang संसारपट्टि आएर आता नि है संसार चाहिँ लोङमा हावक ला मलाई चाहिँ संसार yang चाहिँ yang दा किनबला मलाई प्रभु से त्यो दा नामखेरि yang से प्रभुलाई मैवाला त मलाई र छोरी 45 मलाई म सत्य बोल्दछु तर तिमीहरू मलाई विश्वास गर्दैनौ यो मलाई छोरी 45 मा है 4:5:45 मा म सत्य बोल्दछु तर तिमीहरू मलाई विश्वास गर्दैनौ है अब परमेश्वर अब मान्छेले कति कुरा सत्य कुरा बोल्छ आधा मनहरु पनि सत्य कुरा बोल्छौं त्यो कुरा उनीहरु समाचार प्रचार गर्छु क्रिसमस जीवन छ उद्धार छ मुक्ति छ सँगै छ भनेर उनीहरुले कति बार भन्छौं हामी तर उनीहरुले सुन्नै चाहदैन है सुन्नै मान्दैन किन भन्दा उनीहरुको हृदय अथवा संसारको देवदेवको शक्तिले बन्द गरेको छ त्यसैले उनीहरुले विश्वास गर्न सक्दैन है त्यो र अनि 46 भन्ने भन्छ तिमीहरू मध्ये कसैले मलाई पापको दोष लगाउन सक्छ यदि म सत्य बोल्दछु भने किन तिमीहरू ममाथि विश्वास गर्दैनौ आज म सत्य कुरा बोल्छु र पनि आज विश्वास गर्दैन सक्दैन मान्छेले है विश्वास गर्न सक्दैन मान्छेले उनलाई आज दोषको पापको दोष लगाइरहेछ यसलाई हैन तिमी चाहिँ आज दोष लगाइरहेको छ र पनि उ चाहिँ धार्मिक हो धार्मिक व्यक्ति हो है धार्मिक हो र पनि उसको कुरा सुन्दैन है मान्छेले तर आज हामी सुन्छौं किनभने हामीलाई परमेश्वरले चुन्नु भएको छ है परमेश्वर यहाँ किन मलाई यहाँ थेवा नाबे पिन मलाई यहाँ सेवा गोबा सेम पिन मलाई यहाँ प्रभु से यहाँलाई सेम ठोङ सिन मलाई प्रभु दा गोबा सेम पिन मलाई प्रभु से यहाँ है र सूर्य 47 पदमा भन्छ जो परमेश्वरको हो त्यसले परमेश्वरको कुरा बानी सुन्दा छ तिमीहरू परमेश्वरको होइनौ यसै गरेर तिमीहरू सुन्दैनौ हालेलुया है सूर्य 47 पदमा के भन्छ जो परमेश्वरको हो त्यसले परमेश्वरको बानी सुन्दा छ भन्छ तिमीहरू परमेश्वरको होइनौ यसै गरेर तिमीहरू सुन्दैनौ जहाँ प्रभुको जो छ उनी परमेश्वरको बात सुन्दछ तर जो मानिस अथवा परमेश्वरको होइन तर उले कहिले कदापि उले सुन्नेवाला छैन
है उसले सुन्ने छैन तर एक दिन सुन्ने समय आउँछ एक दिन उसको पनि उसको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ अथवा संसारमा धेरै दाजुभाइहरू छन् दिदीबहिनी छन् अथवा कतिचोटि हामी भन्छौँ उहाँलाई सुसमाचार सुनाउँछौँ अथवा ख्रिस्टमा त जीवन छ शान्ति छ उद्धार छ मुक्ति छ है भनेर हामी भन्छौँ तर पनि त्यो भनेको कुरा एक दिन अवश्य प्रभुले उतार दिनुहुन्छ उहाँको जीवनमा तब उहाँले प्रभुलाई चिन्नुहुनेछ हालेलुया जब प्रभु चाहिँ खातमा जा प्रभु जो सात मन्दिर खामा मिलुगी नव सेङमा जा प्रभु हिँड्न है उत्पत्तिला दुईला फेरि तिला बिमला सात रे होइन मी परमेश्वर चाहिँ सा जमलिङरी सा ग्याम्से साप्रेगी मिसोसिनम होइन मिसोसिनम त मिला नारी सा फुसिनम चाहिँ मी चाहिँ जीवित प्राणी ताबामला जातिला जाबिमखेरि प्रभु चाहिँ यहाँ मिसोसिनम चाहिँ यहाँलाई जीवनलाई सा चाहिँ फुसिनम चाहिँ यहाँ जीवित प्राणी ताबामला थियो लामखेरि यहाँ चाहिँ प्रभु त मैबला तबा तर प्रभु त मलेसिनम चाहिँ मिदुको चाहिँ जमान संसारलाई हिल्ला मामुदा दिनबाताजी होइन प्रभु त मलेसिनम संसारलाई विभिन्न 33 कोटी देवी देवता भेजी होइन होस्पा मानला थालाजी फेरि उस प्रभु त मलेजी थे लाम खिची तेरे कुनो होइन प्रभु से आउँदा सुरुले बाजी है बाबा मलाई आउँदा प्रभु से आउँदा बाबा मलाई थे लाम यहाँ से खै मानु है लेवर आता नि यहाँ चाहिँ दिन प्रतिदिन यहाँ प्रभुले बड ताजु हाँचा यहाँ चाहिँ ब्रादोजी प्रभुलाई यहाँलाई प्रभुलाई क्रुस पुसिनम चाहिँ यहाँ प्रभुलाई लिस्ता ब्रादोजी थिएछ क्रुस त तिलजा विवाह थिएछ वचन होइन त्यो वचन चाहिँ यहाँ पुसी ब्रादोजी यहाँ खाइमे आफ्ला पा है खाइमे आफ्ला मलाई प्रभुलाई वचन पुसी ब्राबा खाइमे आफ्ला मलाई तिले चाहिँ यहाँ ब्लापला संसारलाई विभिन्न कुरो है संसारलाई रीतिथिति विभिन्न है कुरा पुइमा ब्लाप्सिन भ्याङ थाकी तापलम थेलामखेरि मतिला 11ला 28 रुपियाँ मलाई ए सबैजना थाकिएर बोधेर भएका म खाऊ म तिमीलाई विश्राम दिन्छु है त्यो विश्राम पिन बजा प्रभु चाहिँ हिँड्न प्रभु हिँड्छ अरू खाजेपछि विश्राम पिन हामीलाई है विश्राम पिनमा लागि काँदै जा प्रभु से दुःख लागि हाम्रो लागि का भ्योङजी काँदै दुःखलाई जमन कुरो लागि प्रभु से अनि होस् पालामा दुरी ओतेखेर प्रभु स्याङ्दा बाहुमला प्रभुलाई विल्ली है चाहिँ यहाँ संसारलाई होइन हामी यहाँ संसारलाई ताम आलाबा यहाँ होइन थाम्ला छैन यहाँ से प्रभु त धन्यवाद दिँदा है ताला हिँड्न सो छु तिनीलाई बचन छुरिन थान्दोजी र फेरि पनि फेरि बुढिङ सेतिनी तुनबा गबाई बासिका बिबा आम लाउनु थियो यहाँलाई स्याङमा से दानी मुलाकी आली खात मलाई दिक मला र जुबतन जु थामान राङमुदा जमनन जाइमसी फ्यापुला जयमसी हेलो धन्यवाद के भन्नुभयो जयमसी सुदे यांगला पम्बा नान्दा दोना नान्छे राङला जीवन लुइला गवाएका सुङमा भ्युला ताला नाना किन्छको हजुर ताला जो संगतिरी रुप्तावा याङ आपा आमा अनि जो आले नाना बुढी क्यामेरा सबै जान्छ कि ज्यानलाई छि थान्सियो ज्याप ताला ताला नि हुन्छ सबैजना त यीशु कृष्ण थान्दी जयमसी गबै चाहिँ यसमा मलाई nga चाहिँ गोलेला जानो जामे चाहिँ बोमजन्ना जामे हो अनि nga चाहिँ भुटान नि जीवला हो अनि भुटान लाग्ले से एकदमन मलाङै शासन लासिनम हिदोगुदा सबै गाप्ची कादे त तोजी कादे त साची अनि होतेखेर उनी चाहिँ यार्सिनम नेपाली खाजी नेपालला झापा जिल्ला बिबरी खासी चिजी अनि धेरै दुःख हाजेङ दुःख ताजी तरङ्ग छिटो पाङबा अनि होतेखेर धेरै दुःख ताजी अन्त अनि नेपाल चाहिँ झापाला थे तिगरो बेलाङ्गी टु बिबरी खासी चिजी क्याम सोसिनम अनि धेरै समस्या ताजी है होतेखेर अनि भुटान नगले चाहिँ हरङले यहाँ त गापला कादे त सातपला कादे त तोबला कादे त जेली युसिनम जेलिन सिना लाबला है अनि ओस्पा लाजी भुटान नगले चाहिँ यहाँ त अनि
अस्पतालमा खेरे yang धेरै दुःख दाजी अनि 2010 री दुखरी मुम्बा अनि कतै बिमार तम्बा कतै बोनबोबासिनम तितिलामै आतम्बा अनि कतै राबासिनम पूजला त बिम्बा कैसे नागाबासी पूजला से लादुगुदा बिम्बा है अनि होते होते लाबर ह्याङसे आङै आखमनि ते बिसम पैसा आरेम्बा अनि होतेखेर चाहिँ गाई 2010 चाहिँ सुसमाचार थिएन लाबा ngलन र्याङलन बिदुगो गोलदाप ग्याम अनि भुटान ग्याम नुन खाजिमो ह्याङलन नेपाली दाजुभाइ जम अनि होथे गबाई गाई अलिअलि थिएजी तर पनि आगोम्बा दोलो ह्याङला पास्टर जुन पास्टर आफसे विवन हुम्बा नि मिदनी सुसमाचार थिएन लाबा खाइमै नै आगो बचिम है अनि गाई नै आगोम्बा अनि लिचा गला परिवार धेर्नु न चाहिँ बिमार ताजी अनि बिमार तामा 5-4 महिना 3-4 महिना गई कते क्योन्जी आमा मामा बनबो बाबन क्योन बला क्योन बन पुरेत बाबन पर्लाबन लाजी है अनि होरङ लामा नै तिगन लामा नै उपाय तिगे आतनी सबै झिटी झमाटी अब कुन्दा त शरणार्थी अवस्था हैन अनि होरङ तासिनाम अनि सबै जिन्सिनाम अन्तिमतामा चाहिँ गाई प्रभुदा स्याप्ची अनि प्रभुदा विश्वासला मान्छे गादा ज्यावताजी गाई शान्ति स्याप्ची अनि गा थ्यान चाहिँ एकदम ज्यावतासिनम छु युएसए छु अमेरिकारी खाबरी सफलता ताजी है अनि दान्दे चोरी एकदमै ज्याव मला प्रभु त धेरै धन्यवाद प्रभु चाहिँ छन् बची म प्रभु चाहिँ ह्याङदा शान्ति पिन बचिम आशिष पिन बचिम है एसाया ला पुस्तकरी ब्रिबल मलाई नि एसाया कादेरी विषम 26 ला 3 पत्री है जसला सेम चाहिँ प्रभुतिर फर्कप तावला मलाई विषमी प्रभु चाहिँ पूर्ण शान्ति पिन मलाई बिबला मलाई नि होरङले नि ह्याङदा चाहिँ शान्ति पिन बची म जे आले आपा आमा हजुर दाजु उनीहरूलाई गवाई पाङ्बो तर हुन्छ समयको अभावले गर्दाखेरि हुन्छ मैले चाहिँ यसरी प्रभु पाएको अनि प्रभु पाएपछि म एकदमै आशिषित भएको छु म चाहिँ एकदमै धन्यवादी छु अनि परमेश्वरलाई म विशेष धेरै धन्यवाद दिन्छु अनि मेरो गवाईलाई यही राख्छु सबैजनालाई जय मसीह धन्यवाद समय हजुरलाई धन्यवाद यहाँलाई पम्बा नान्दा साँच्चै परमेश्वरले शान्ति आनन्द मलाई छुटकारा मलाई अनि मिसे जस्तो दुःख लगाई जस्तो दुःख बिन गई मिसे जस्तो नि हेला लगाइछु जम्मुलिङले माया लाभा गिक्चियन परमेश्वर ह्याङदेन च्याम मलाई हालेलुया थेनुन परमेश्वर चाहिँ नान्दा दादी अमेरिकाला युएसएला एकदम सुख शान्तिले ग्लारी बोर्स्युजी दोल स्युजी हैन सु जमन प्रभुलाई अनुग्रह प्रभुले अब मोलमिन्ना है परमेश्वरलाई अनुग्रह हिँड्न साँच्चिन ह्याङला नान्दा परमेश्वर चाहिँ मलम दन सुकाइ नान्दा जमन परिवार जमन कुरोरी परमेश्वर चाहिँ रोला सुकाइ अनि ह्याङला परमेश्वर त शक्तिशाली मलाई साँच्चिन परमेश्वर त मै बगादे परमेश्वरबट्टि धो बगादे परमेश्वर त सेमेन चाहिँ किन बगादे त फेसि त औधी माया लाला जो जम्मलेरी लाखौँ हजारौँ करोडौँ 33 करोड लगादे मलाई नि 33 करोड लानङरे एक ईश्वर त तिल्ल विश्वास ह्याङ छिपीमा येशू ख्रिस्ट जम्मन मिला दुःख त गोबारी फेपका बिन हालेलुया दल ह्याङला भक्तै सुङसुजी हैन ओ दोई बुसे ब्लब बगा दे nga मोबाइल का दिखाओ ngai एनिका त आत्मारे शान्ति भिन्न मत्ती 28 अध्यायला के रे मत्ती 10 11 ला 28 30 चाहिँ चु जम्मलिङ नङरी जम्मन पाप से नङसी दुङाल दि तिबका देदा येशू ख्रिस्ट न्युए मला थेला कुरी हाबका देदा येशू से शान्ति पिन्छेल मला हालेलुया धेरै धन्यवाद ताला राङ्नी बेनदन याङला तिनी चु तामाङ जुम संगद्री स्वागत मला दिन मला राङ्नीला तिगै ताम्बुल गादे अनि तिनी चाहिँ जोडप त सुबा राङ्नी छार मसु जम राङ्नी से सुङसुगो राङ्नीला तिग्रो प्रार्थना विषय गादे अथवा राङ्ला परिचय गादे तिगै दोन्दो मुसम राङ्नीला तिगै प्रार्थना विषय गादे मुसम सुङसु अमगला ताला चुदुई राङ्नी दाङै दोन्ना हुन्छ सबैजना त जय मसीह ngala विषय चाहिँ tik मलाई छम ngala जा चाङ चाहिँ पढलाबन मलाई अनि पढाइ रिजावताकै पास्ताकै विषयमा प्रार्थना लासे फिनो रांदुसे पढाइ चाहिँ यसो कम्प्युटर ला पढाइ लाबन मलाई गेने लाबन मलाई जादै चाङदै हिँडन प्रार्थना फिनो जाला मिन
रणबहादुर हो, चाङला मेन चाहिँ मन्जु गोले हो। अनि प्रार्थना लगाइदिनु ल। हुन्छ, धन्यवाद। ताला नाना लासो राङ्ला जाजाङ पढाइरी परमेश्वर से रोलेसेल मला परमेश्वर से सफल दोनसेलन मला yang zaman diksi प्रार्थना ला ताला रानीला अर्कोला खालाइला तिकै मतलब सुङसुको अनि लसो मैले तुम्बा विषय थान्दोजी धन्यवाद तिनीलाई वचन सबलाई प्रभुसी सुन्नमला र मेरो धन्यवाद मला हामीला जामे हामीला बुढी पमहरा नि प्रभुसी लान आसिसोकै तिनीलाई गबै बसखाबा र हामीलाई तुम्बा विषय चाहिँ ngala asu ratna ama Amerika also Mexican muba tila हैन ओनी गुनु चाहिँ प्रभुसी थिएजी मामदा जाँदा अब शनिबार चाहिँ अब उसो बोला बिनमुला रिरी बोला बिनमुला सारी थाना बिनमुला रातरी डान्स बिनो रातना ताम हो माममा मिन चाहिँ जम्मा 72 वर्ष कोही बेला माम चाहिँ सदन स्याउसँग तिरिसी सिम्बा माम र माम चाहिँ सुन्ने लाजी अब विवाह हैन र पनि माम सेजी र अनि स्याउ लापन मुला दान्दे तिम्री र मेमेला मिन चाहिँ वीरबहादुर बोमन हो रातलाई फिल्दै बिन चाहिँ परिवार लागि सुगीत परिवारी लागि प्रार्थना डान्स बिनो तालैन जमन जय मिसिमला लसो धन्यवाद यहाँलाई भाषा रूप आइसक्दा त्यो मामला लागिरी मामला मेमे परिवार लागिरी अनि शोक तबा दुङ्गाली मुबा परिवारलाई लागिरी यहाँ जम्मन डिक्सी यहाँ प्रार्थनालाई सैलन मला ताला परमेश्वर चाहिँ मलम दन्चुकै रो लगाई अनि त्यही मामला जति पनि नाति छायाका दिमला अनि परिवार मला जम्मा त परमेश्वर चाहिँ रोदन गाएपछि यहाँ जम्मन डिक्सी प्रार्थनालाई सैलन मला ताला अरूको रला तिकैमा सुङसुको थुजे छे जयमसी थुजे छे लसो ngalan ni bisa iki basi khaban mulanga surong lasin yang probably nga sa tabari kam ga yang tamang sa gongsa inshallah tini gawai pang bachai maili la jame ho ngala dim la चाहिँ साइली हो नाना बुरिङ ला जामे दुगु बमजान ला जामे हो जो यांगला मण्डली चाहिँ प्रार्थनारी डोरेबला लिडर लामला यांगला जामेसे चाहिँ अनि गबै नै जाना त्यहाँला चाहिँ yang दमदन अनि दान्छे चाहिँ सदन जोडता सिनम yang से मैमा लाबरी म्याङ ला बिबङ आस लाबा yang चुरी 15-20 मिनट ला गाडी रे अलिक गामरिन बिमाई ताजी गाडी रे चाहिँ 15-20 मिनट थारेङ तामला र आजै सरसल्लाह लाबन खालखाल याङला राङला मितुगुदा सुसमाचार थिएन लाबन याङला जुमरी जोडब लाबा कोसिस लाबंगा अनि yang देरनो तासिनम दानता सबै सुसमाचार याङला लेङबा आन्छे सबै त गबै थिएन लाबन याङला तामाङ युलबासे चाहिँ हमेसी तामदुगु गोबरी अलि कठोर नङ ताबाचिमु र याङला भाषा ज्ञान पाङमा चाहिँ हो कि क्या हो बिमुला हैन हामी पर्पते बाडो रहेछ यो त तामाङको त होइन रहेछ बिमुला अनि बारे सक्छ याङसे याङला तामाङ लेङबो ज्ञान सुसमाचार लाबरी खाम गएपछि प्रार्थना गोमगे अनि याङला बालक जवान yang apa mama meme tugu yang asang angi kon yang zaman gangsa yusari syubalamula yang sepengat seberta beri kham ga bisi ngala prathana bisa sunan mula jai masi thuje che yang la bakta syang Amerika gyam sungshuji sachin the Amerika yusari lana tamangadi mulai benan tamangadi mula lana banda lana tamangadi la kungri sachin yang la isu za tamang no ni nabi ji ngose bala lado jang ji हैन
랑란 교회겸 랑란 바사겸 랑란 छिक्यम यांला जाति गादेदा यांला युल्बा गादेदा जब यांसी प्रभुला बसन थेन लाला तब थेन गादेला सेम जाफुर बुरतांगला यांसी रन लाला नामसा निर्विसम जमन वाय तामाङसेकोला अनि प्रजारला बेल्चा जेर्दिग्याम प्रजारला विसम ज्ञानमा सेम आदामला भाषा रङला ग्योरी शक्ति मुला रेदाबालामा यांला जाति गादेदा यांलान ग्योरी परमेश्वरला सोन्म बसन यांसे थेन लसी यांसे डादो सेल मुला अमेरिका मुबा बेनन तामाङगा दिसी यसुला छान्री पुइजु तोला yang जम्मन दिक्सी प्रार्थनालाई है चो जम्मन विषयरी yang दिक्सी प्रार्थनालाई विषयलसी रानीदा ngai प्रार्थनालाई अनुरोध लाला तिला ओयान निबा शनिबारला दिनदी जुन नेपाल युल्टी सोमरे नामदाइजी लगभग 3 दिन से तो पूरा आदैन 36 घण्टा नामदाइमा विशेष बहुत 32वटा जिल्लारी लानन् छेदी तब मला थेमतेर यांगला काभ्रे अनि ललितपुर काठमाडौँ विशेषलसी बढी छेदी तब लाना मिसिबा अनि यांगला नामसरी च्याजी विसम लानन सोङ ड्रुई गादे हासी लानन मेगादेला दिम गादे लानन बोर्जी है विशेषलसी कादेला दिम बोर्जी कादेला मिनन बोर्जी अनि यांगला ग्लागेला मण्डलिन पुरान बोर्जी रांगनीसे प्रार्थना सुगो है चो हप्ता एकदम थेन्नाम सा विशेष लसी काभ्रे जिल्ला रे चिया दोजी बिसम ग्यामनन आरे रोड कादे जमन सोङसे बोर्जी थेरङ लसिन थेरी बत्ती कादे आरे कादे नेटवर्क आरे बेलामा सम्पर्क विहीन मला रांगनीसे प्रार्थना लस्युगो थेरग्लारी परमेश्वर से एकदम उदार छिडन लाहाम गाई अनि ग्यामगा चाहिँ सोबारिन सरकार दा नेपाल सरकार दा बुद्धिका द बिनगा विषय प्रार्थनालाई थेरला मिगादे जा लगभग दा कादेला दिम गादे बोर्जी कादेला वरा गादे बोर्जी वरी भू जमन बोर्जी अनि मिला एकदम बिजल्दी राङमा मला थे अवस्थारी परमेश्वरला प्रेम यांसँग नाम गए परमेश्वरला माया यांसँग नाम गए अनि थेदा बालामा राङनेसी एकदम प्रार्थना सुगो गाला दिमदो न निबारिन दाति गाडी गादे आरे लगभग ब्रदर जिसम तिरे दिक्की yang puran bradola theri ngala abam gadi mula tara thenam sari muba yang la christian gadi ngala abam gadi jujalna nangadi jamman thik mula है वरी गदी बोर्जी तर यांगला दिम गदे यांगला आबाम गदे तिगैन नादनी चुजा प्रभुला अनुग्रह इन गदे नाम सारजा मिला दिम समेत मिनन बोर्जी परिवारन बोर्बो गदे मुला है थेताबालामा रंगनी से चु नेपाल युलसरी है परमेश्वर से जे लाला असल लाला जमन देखि व्यक्तिगत रूपले रांगसे प्रार्थना लस्युगुबा गाला बिन्ती मला ताला yang जमन देखि yang प्रार्थना लाइलाउ तिनी लागिरी तिनीला चु सेवादा प्रभुला छ्यारी चुलगे yang जमन देखि yang la gungri yang la zaman banda kren meme ya kar mau jadi mosa meme feparang magi diga mosa meme feparang mala ठीक मला ए मेमे मुला yang जम्मन टेक्सी yang प्रार्थना लाला मेमे से अन्दिमरी जम्मन विषय लागेरी प्रार्थना सिंहसियो गला मेमे लसो 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 ल yang जम्मन टेक्सी प्रार्थनालाई लसो Alai. Laso yang non roro tasinam प्रार्थना लकाई तासिनम लासो धन्यवाद प्रभु परमेश्वर प्रभु मेमेदा आख्याता प्रभु साचो हिलसरी शिवबा सासेङबा मुसेङबा प्रभु आपता लानन थुजे छे मला र जति नै चुरी सेवाकारीले रूपराप लाबल मला चु बेनन प्रभुला छ्यागम प्रभु से रूपला सिपिन मला मला र प्रभु त लानन थुजे छे मला विशेषम अनि प्रार्थना लावन मला र जति पनि चुरी तिनीलाई सेवाकारीले शिवबखाता अनि चुरे गोबा अनि वचन सुङबा आस्याङदानी प्रभु से हेर्न मइबजु आशिष मलम थप्न लागाई विश्राममा सुगमन मला र चुरे जति मला चुरे सेवारे शिवका दे सबै त प्रभु से मलम दोषी शिवकै विश्राममा प्रार्थना लावन मला र धन्यवाद मला चुरे जति नै प्रभुलाई छ्यारी मला याङदा फानबल टिक्लाबर अब नाप छाप हैन सुबालसला
시온강 아버 프로볼라 주 tigo abo probushel abo kuro dan che anje oso che oswa atagai bisnam ngan che waiman nan che pratna ri than mala mala ngani pratna la sichion mala abo yang kisan na che abo pratna ho ani iso Kathmandu kapre iso tiktika bibagla ka de dhernon ngan che video ri mrangji ara oswa atagai bisnam probodangan che ekdam khen mala mala dan mala mala dan che anje probo apse Janalasinam Sobakata abo सरकार से चिया खाम गई सोलबर छतबर abo डुब खाम गई प्रभु आपसे जुड़वला से पिन खाम गई विश्राम गंजे मल प्रभु दा मलम आशी रिबन मला र प्रभु आपसे पक्कन पिन गंगन आशा मला र लान्छे जे ओसो अब जति पनि हामी mi biba abo sabrodik sai पनि अब मिला जो बिसिपिनगे जो चाहिँ अब जति शोभगाता चाहिँ प्रभु आपसे बिसिपिनगे आशिष पिनगे विश्राम यो बख्यो पताव ताना लगाई विश्राम गान्छे सुङ प्रार्थना लासी जीवन मला र धन्यवाद मला प्रभु अब खानन्तिक आता अब होइन सो अब प्रभुलाई यारी मला दान्छे ओसो चाहिँ ओसवा आतालाई विश्राम गान्छे बिन्ती पुइजु सिनम विश्वास लासिनम याद ही सिनम गान्छे प्रार्थना लासी जीवन मला र धन्यवाद प्रभु आपता गान्छे एकदम न मण्डलिन सबै लोसिनुन सबै मण्डली लोसिनम गानी गन्न प्रार्थना रिने थानमला मला सबै नै लोसे प्रार्थना नेपाल लागि चाहिँ नेपाल हिल्सलाई लागि चाहिँ गान्छ प्रार्थना लासी जीवन मला पक्कन प्रभु आपसे चाहिँ दान्छे चाहिँ शान्ति पिन्न दान्छे चाहिँ ज्यावन लाला सोभदा नै अब ओसो अब शिवदा नै ज्यावन लाला प्रभुलाई कुरी दोला विषयमा मान्छे आशा थानमला मला विषयनाम चु प्रार्थना नै चुरी शेषी आशेसी सेवसी चाहिँ होइन आशी लासिनाम प्रभुलाई छ्यारी थानबन अनि तिनीलाई जति नै नामथर थिएन लाबा आस्याङ्दाने प्रभु चाहिँ धेरै आशी मलम धोगै र यहाँला एकदम नुन चुरी सञ्चालन लाबा यहाँला मदन आलेदाने प्रभु चाहिँ धेरै चल्लागै र इसाकदाने धेरै चल्लागै विषयनाम नन्न सेमरी मुम्बा ऐमल हप्तरे चाहिँ म्लेजिमो चिवरी अनि चो हप्ता चाहिँ पक्का चितोजी अरू सेवा चाहिँ आयुतोजी म्लेबची मिश्रम डानबलमा तिनेगानी चिम्याङजी र न्युइसी तिक्ताजी खातवाताजी हाल खबर अरूगलार चाहिँ अस्पतालजी मदन नगलारी चाहिँ तिक्ताजी ने काब्रे विषय गन्न सेमरे मुम्बा थियो र तिनी सेवारे रूपताजी ज्यावन थेम्याङजी लसो राङदुगदा एकदम प्रभु से ज्यानला से थान्जेमु प्रभु ने धेरै धन्यवाद मला र जति सेवाकारी मोइनमा हाछा होतेन यहाँ रूपता म्याङजी प्रभु दा धेरै धन्यवाद गा धेरै नै खुसी मला अनि आतासँग फोन लासिङेला बिबसे मुम्बा र धन्यवाद प्रभु परमेश्वर प्रभु आपता सबै यहाँला मण्डलीका दे मदन आलेदाने धन्यवाद र प्रभु से धेरै चल्लाकै विश्राममा सो तिनीलाई प्रार्थना चुरी प्रभुलाई छ्यारी थानबन आशिष रेबन मलम रेबन यार फ्याफुल्लो जय मसी विषयनाम प्रभुलाई छ्यारी पिता पुत्र पवित्र आत्मालाई यारी थानबन आमेन बितोजी जय मसी आमेन हालेलुया जय मसी ला धन्यवाद यहाँलाई आशीष जय मसी ला हाबदिन गरी yang अझै बढाउँदा पनि है त एकदम प्रभु yang दा सुरक्षित कान्ति धन्मला अर्को हप्ता यहाँलाई वक्ता आशंसे वचन पछि फेवका हम लागि म्याङजी तिनी खुसीताजी लासो ngata pinbala pacar kon लासो खाबा आबदारित आशंग तयार दास्यो हमला वा बिसी भरसँग कोसिस लाला लु आशंग से लदो छै दा
Dari masyang ni si Pindo ji dengan si. Lasso. Bendan Brang Myang ji, Kusita ji, Amin, amin, haleluya. अनि ngai धेर जस्तोलाई चाहिँ ngai दान्छे चाहिँ छान दुगुने गोबर वाङजी अनि बैमा कोन्मे सन्जमा कोन्मे अनि इसाक छाया अनि आमोस छाया अनि पास्टर कोन्ला मदन अनि बेन्दन चुरी बाइकिकलाई चाहिँ ngai सेवा आरे yang irong lasin जय मसी बेन्दन छाया चाहिँ डेर्नन जय इसाक छाया मसीह, चाहिँ कलाकार एकदम परमेश्वर से बुद्धि ज्ञान पिन वाला चिमो Amin. अनि nga da turi khaji nga लोपन मुला थे छाया से पित खा भाइ दुगु nga लोपन मुला Amin. धन्यवाद तुझे छे ल सबै जय मसी Jai Masih, tarim yang dos siapa? Di baru Jai kalau Masih. Jai Masih.